거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주야
Kunha masiptasa. Aruna clit abjañan. Romanos capítulo 1 verso 1 katqalt abjañani. Walpun sumlit abjañani churuna kanja. Romanos capítulo 1 verso 1 ukaujata. Naya Pabloja Jesucristen sirviripatua. Apóstolo ñajataqueja diosau jausito yaqacharaquito jupana qespiasiñ arunakapa haqenakaru yatiañataki. Qespiasiñaja haqenaka uthatapja diosaj naira urunakatpachwa arsuwayana. Profetanak toque qoyan qillqatanakana. Uka awisti Jesucristo tatitusawa. Kaukiri teja diosan o paki uka hanchi toqetsti rey Davidan familia para quinua. Ukampis qoyan ajayon poqtatapa laikoja diosaj yoqapa munañanin raki uñasht ayawayi. Hiwasanak taipi haktatap laiko. Uka kipka Jesucristo toqerakiwa diosaj hiwasanakaro suma luran churisto. Sutipana hiwasanaka arunakap yati yaseñat. Yatiiri sarañasataki. Taja akapachenkirinakar hupar arkiri tukuyañataki. Humanakarua diosaja hupanak chika hausapjta. Jesucristunka pjañamataki. Hichataki humanakarua qilqanipsma. Roma marcana hakirinakaru. Kitinakarotej diosaja wal munaptam ukamaraki hupataki yaqachañataki. Hausapjtamua. Ukamaj manakaja, katoka pjamaya, Dios aukisana, Jesucristo tatitumpina bendicionapa, ukamarak sumancañapa. Jubanak laikoja, Jesucristo toquewa nairakata diosaro sinti Dios pagarta. Humanakaro, diosaro y ausapjañamataki. Taque chikanua parlasi, kitis diosarute, kititi diosaroja naira sirkana. Taqi chuymanpi yoqapan arunakapa qananchasa ukaja unjas kitua kunhamte naya humanakata oracionan amtasipunta. Haneu nayaja evangelio trap enqaskti ukasti diosan ch'amapawa. Taqi yausir haqinakar qespiañataki nairaqata judío nakaru ukamarakhan judío pkisa ukanakarusa. Kuakamalita. Kuna pacheteja Biblia lit tanukaja Apóstol Pablo naira katja Jesucristo arkiner kaparu arknaqeritaina ukatja evangelio ja taqachakanpi chiqentanja kuna pacheteja Roma marcar saraskataino ukaja Pablo ja predicascanwa Roma marcana munana upaqanancheña Tatitunch amapaja unstaspa taqachiqana ukraki munana. Ukapacheja Romaja aka oraq pachana wala hach kapitalapanwa. Evangelija upaja wali sumpuneu qanaysht'an taqiya usañapampi apóstol Pabloja. Kotupasti walistum taqachiqarupini arunakja purt'ey munanja. Jerusalenana ukatja katjatarakinwa ukatja ma hanwali haqaykaspas komkatuntapjana. Ukatjupaja emperadoran Roman apnaqki ukam lurataynaja. Emperadora ch'amanpi apnaqaskana ukatja hupawa Ukatawa emperador palhay munanja Roma marcanja. Libro de Hechos ukanaw qananchasqa apóstol Pabloja. Roma marcaru purt ataina. Apóstol Pabloja evangelio arunaka qananchaskana Roma marcana. Evangelioja aka oraq pachana qananchatawa. Ukamarakio Roma marcanza. Cuando evangelio aruja Europa toquena qananchasina. Pabloja hanir Romar purkatainukaja. Romar purkasaja.
Hupaja ukam wali suma chuymapat mistana tatitun arunakapaja kananchiñataki. Ukatawa katuntapjana, ukatawa sapjanja hanuwale haqiwa sasawa katuntapjano paro. Ukatawa hupaja romamarkar purisaja, romar purisaja, ukataja walipine onjtasina. Hanio Biblia ukha awiskistuti kunja mate onjtaskanokja, pero evangelios ti purintan wa romamarkaroja. Ukataja may amuit añani wali suma. Uka kullakaja testimonio loqtaskan hanitaja. Hupana testimonio pnaja istarakto. Hilir kullakapaja cáncer usuninwa. Upaja wale ainesh atarakinwa. Ukataja familia nakaja ma reunión lurapjataina. Ukat kolqap taptapjataina. Ukat kullakaruchi urapjataina uka kolqe. Humawa apata markaru kaukante kullakama hakiukaru ukan payarapita ikunanak nesichino ukanakatakine usasina akitani pjataina. Taqiwa piensa pjatana hupajiwichini asasina lup pjataina. Aka kullakaja nairaqat hawst'anitu nayaroja. Nan kullakaja cáncer usuniwa sasawasito. Ukataja akamaraki kullakaja usu akamarakiwa sasawnayaro qalpin awisitana. Qhipuruja ukataja Estados Unidos markata naro hawst'anitu. Ukatawa hupampi palapjayata. Semana may kuti upan palapjayata. Upaja Estados Unidos markata hawsanito. Kunas wale askinja. Ukataja quimioterapia katoqañatakja ukaja hupaja qollanak humana. Hani cuerpupaja mayht'anwa. Ukataja ni sumsa manqkarakinti sipi. Kunas salmanq'añ puedisti sasawnayaq sarakta. Ukataja asqariwa manq'aña kunas larustu. Kunas humaq larusta sasawasito. Hermana, humaq nayaro laruistaja sasawasista. Kunas na humaraq laruis mani unayaq larui kirismati hayukhama sarakito. Cancera usuni haqinakaja anima q'ay munapkiti. Hisa munasiu qollasiñatak umañaja, pero sistema inmunológico skiukaja munasirakipi ch'amaniñapa. Kunanpirakichi ch'amanchinasti, majiwañ munta sasawisista. Humaq larusik tawa situwa. Naya kunti lupktja haji ukama uparsista, naya inasa ampashta apjeta inasan walena karsta. Ukama ukaj pasawayi. Kunas humaja manq'aymunta sasawsista. Wali k'allk'u manq'ajani munaskituti sasawsito. Mayneja cáncer usuniychukaja. Kitita hiwañmunkiwkajanipi manq'anchmunkiteja. Maynita qollasiñmunchiwkaja manq'asiñapawa. Qollcha umañaparakiwa. Sistema inmunológico iskiwkaja ch'amanchasiñapawa. Sitejan ch'amanikanejani qollasiñpuyta katati sasawsista. Qamawa puparpaljayta. Achiqasa sasawsitoja. Ukataw uk'ata upaja manq'aña qalltana. Uka quimioterapia qosaraskakirakin qollasiri. Upaja manq'askakinwa kunapacheteja manq'ata utkanukaj. Ukataja uk'atawa upaja ch'amanipta wayana qollasiña qalltana. Cuerpo pajaniwalikanti kunas kamachi sasawasayata. Ukatawa palahapta manq'asirakina
qaltana ukatqa cancereroq atipt awayiwa kuananakaq orap harakta nayraqataqa hupaqa atipt awayiwa cancer usuruqa kuaqa Pascua Pascano kau hupa hutawatana ukanawa testimonio loqtarakina kuaqa esposo pampacha wawanaka pampacha como hutapqataina kuatqa wanayaq Dios pagareta ukam suma wali suma bendiciona testimonio churatapatqa ani mayna siskaspati nayo uka aklurta siskaspati ani kuchasti tatit Jesús akiw irnaqi tatit Jesús akiw taqi conslureja tatit Jesús aja ukaja kullaka kings kiwkawa ukaruq instanina hiwasanpiqa wawanaka pampachiqa mayaru machu markuy tukt'apta ukata wananakaq sartapta nayraqataru kuanayaq sistuwa humaq manq'añamawa hisa manq'awa ukat kullaka hawast'anirakitupi ukatqa esposo qaqa thusanu qhiwa manqa sasawsito anqaharu thusanuku sasawsista hani ukaq ch'amakiti sasawsista ukat vuelta thawsanik ukamakiw thusaskupaq sasawsita haqinakaqa ukahaqiqa k'umar kiptawayipi ukama hupaqa qollt'asiwayqiwa ukat kunachkotnayaqa hani unaq doctorakti sawsista hani sey doctorakaqa atipt'añataka uka usuruqa ukaqa sistema inmunológico ukawa suma ch'amaniñapa atipt'añatakiqa aka kullakaqa ukatqa situwa hani inak t'asawa ukatqa manqa hupaq wal manq'ana ukatasti hupaqa wali suma qollasiña qalltana ukamawa kultu qalltkipana paltakipt'apqayata ukat hupasti wali Dios pagarasawa tatitur Dios pagarasawa hutana ukamaw Biblian qillqataqa hiwasaruqa uñisht'aystoqa ukaw tatit Jesusaqa sistuq humarus narusa apóstol Pablosa discipuluna kapasa arunaka qhananchapqana ukana kuna ukama lit'atanaka Biblia qillqatanqa nanlup iwaqaqa awisaqa Biblianpiqa mayasht'asirakipi warap ñani qollasiñataki sistipi Biblianqa hiwasanlup iwisaqa awisaqa wali Biblianpiqa mayarupi tukt'iq hiwasaqa cuerposaqa importantiwa qollatañastakiqa tatituna runakapan qhanaki yatichaskistuq hiwasaruqa ukama kunapachitiqa arunak lit'i ukamar hamlurtan taqikunsa ukaq tatituwa arqayaskistu hani awisaq manq'añ muntanti allukaqani askikitiqa mayni hakiwa manq'asi ukat hakiqa ukaqa usunak atipqañataki cancer usun haqinakaqa wali aynasht'apqiqa ukatqa cancerenes ma haqaqkun hamsa cancerenes upaqan wal t'añ wali usunpiqa ay qosqarakiqa ukatqa canceran haqiqa naqa hiwasktu asanuwa ukat hospital naq Sarawayta uñiqt'iri wali hayaru Sarawayta ukat esposa jarusista Saraway ñani hospital sasina ukat uka hilaqa uykiñan win t'ataskanwa hani upa hakanti q'aljiwirpachanuwa esposasti ukamarakiwa
ikiña tiyan hupaqa wali llakt'ata ikhatasina hachaskan watayka pasa nayaqa punkist'arta ukatmanta wayta kun sabe nayaq sirisqa uka munhasaqa ukat kunsluptqa aka orasanaqa pastor super hutañsipanja tatit Jesús jutas pukaq kunslu uraspaqa sasawsis kamlup iatneq hani arsuñi hamakanti ukatqa sartapis paqaya tatit Jesús haktayas paqaya sartapias paqaya ukatkunas walimuspkañaqa uksupara hut pachaqa tatit Jesús hutaspaqa qollatas paqaya hani sapak pastor oksupara hutkiti tatit Jesús ampi hutti entonces hanekaq ch'amakaniti sayatwa ukat hilarusista a ver nayrana kamist'atata uñkatita sawsista ist'ita saraktua ukat nayaq kunsistqa hilata kunapa chetaq punkist'arasin mantan tukaqa nayraqatis t'aratqa ukat hilata Hanus hapakutkti. Tatit Jesús nayam chiktataw huti. Ukamahaya. Hisa situa. Hupaw huti nayampi. Akaru purin hupaha. Pastor oksopat lantej Jesucristo purine. Kunas chak kamachaspaha. Ukatawalup nayaha. Pastor oksupalante hatat Jesús tas pukaja hani uka kunas ch'amakas pati uka cancerasa hani uka takej ch'amakiti ukatqa sarnaqren qaltaspa sartapispa tatit Jesúsaq namanqan hakaski tatit Jesúsaq nayan piskiwa qollitaspa cancer usutqa tatit Jesúsaq ukaja tatit Jesúsaq hani uskaspati cáncer anetaskiwamay kumanasarqa anuka magita Jesús tatit Jesús nayaman qankas hakaskichu mahana naya Jesucristo sutip harua sista hermano nayrana kamistatatam istitam wali churuha hospital ara hutha istaran punkha tatit Jesús nayalant huti nayam chiktata ukamahaya ukamaha ukamaha tatit Jesús haytaña naqmi suati tatit Jesús uñihtamo chaq qollañ muntama tatit Jesús akankaskiwa qollaña muntama humaha yawsañamakiw waqt'pi Chiqa Kinchun Juan Satawa ukatanaya huparwal amuyt aytqa palqayt asaqa qaw humaq qollasi muntati sasawsista hisasitu ukathanit tatit Jesús pacha qollasi munaraksa naq vidaw vid waqtasqa huparoqsa pacha aka canceraja hani kunakis tatit Jesús ataki ukatti nayaja ukatmay urta ukat sartama nayaq sarja sasamistawayaqta ukatqa semana pasakiptaway narjilata hawsanituwa pastor kun hamasktasas sawsito ukatqa walich amaniwpaq arsuna ukatqa naruq alchur hapqituwa situwa doctora jutataynawa ukatqa célula cancerígena ukajani utqataynati sawsito ukathilataja ukatqa domingo purintaniwa iglesiaro ukatqa testimonio loqtarakina marcaroja apóstol Pablo ha hani roman kanti
Asia marcan hupaja kananchaskana. Ukatja aka romano qalqatanja. Ukatja kartanak hupaja apayanja Roma marcaro. Nayaja aka runakja kanancht aymunta ukawkankaptati ukanja Roma marcana. Evangelio arunakaja puriñapa uksa toqeroja asasina. Kuna pacheteja leisktanja apóstol Pabloja walipuniwa paja Asia toqena Roma toqeros purinteñeta wakista asirakina. Ukuñjaraktanja. Aka chiqpachensa aka hechos qillqatanja. Roma marcaru Pablo puri. Kuna pachete wasalup tanukaja. Humanakaja. Humanaka Roma markaptaja. Cuatja tatit hiusaja, walikusista hutani hiwasaroja. Kunaspas kaukispasay, tatit hiusaj purini nukaja, taqakunsa askishtaniwa. Hanumanakaja lup ipjam tanawalinakja. Tatitun lup ipaja, haniwasan lup iwas jamakite. Yaqakastawa. Tatitoja. Huma roqolt aymuntamwa. Cuatja humana kasaptaw tatito qolpachitanitis sawlup iptaj. Pablo ha. Romanos capítulo 1 kanja parliwa. Roma marcaru saraymune. Kamsejaya. Pablo ha Roma marcaru saraymun. Evangelio arunaka hananchir Jerusalén marcar. Nayax Roma marcar sarañaja sasawsi. Evangelio nayaja hanancheñaja ox Roma marcana. Yaja yausañasawa tatituru apóstol Pablo ha cuatro hupaja juzgata hikhatasina huchenchata. Emperador de Roma Jupampi. Janual Tañe Utji, Cotan Sauka Sarki Ukanakasa, Ainestana. Ukatau Jupaja Mayenua Pabloja, Roma marcar Sarañatak. Romaja Pablo Stichu y Mapaja Saraña Wal Munana. Hanjamakiu sarañ puet kanti. Kauki nabetejo para pañapaca no cajajan walinaka utjana. No altañanaka. Kuna pachetek tatito jewas chikt ataskija. Kwa supayasti unuxtasirakiwa. Ukamarakipi kwa hanual tañanakas nabes utjarakeja. Utupanakaja. Ora kerumistapjana. Ninanak aqesipjana. Pablo stik. Paja lawanak ayhatskan ukatja ma esteja katarija amparat ashtapina. Kuna sewala askija. Ani wasaj unjtanti pertatit jesaji wasan piskiwa. Uka wale askija. Kuna pachetek Pabloja katarim ashtapit unjasukaja. Ukatja haqena kasapjanwa qotatja upaja iskapt anipi hichaja ani utatitun justicia pat qispi kaspati sasa unchukipjana uka katarija unjapjanwa ashtapkana uka katariro katapisaja upaja ninaro haqatana yaqap amiguna karoja wal gustanaja katarinakaja Campur sarap hayata, Katarina Kupanaka Katapi Pranua, Ukatra, Mank Apharakino. Hanimun Kayati nach Mank Einja. Haniman Kapunti Nayaha. Quatupanaka Roma Marcaro Puripjana. Apóstol Pabloja, Roma Marcaro Purina. Diosaha. Quatrawal Irnaqana. Ukatuka Hilaha. Collata unjasina. Kumarakiwa
Roma marcansa hechos qalqatanqa hechos qalqatanqa uñista istua que Pabloqa Roma marcaro puritainoqa ukat roman hikhatashiqa evangelioqa wali qhananchata puninwa Europa toqena Roma marcansa uka hiwasaq uñiqtanqa hilatanaka hiwasman qankiqa tatituna runa kapan hasiwa nayan lup'iqa hanuman lup'iwan piqpashpakiti yaqawna yan hasiwa Diosaqa takimaqa hanunan takiqa kiti sarakipi kun hamachispa ukaqa toqoñaspa kun hamachi pero chuymasaqa tatitun Jesus sana chuymapaq hiwasar purini nayan chuymaqanqa maya uthiuman chuymamanpaq hanikipka kiti tatit Jesusqa qespiañ monisto ukaqa maya qaya tatit Jesusteqa waqt'aniwsiqa lurasiniwsiqa lurasipuniwa ukata Pabloqa Roma marcar purisaqa ukatqa evangelio runaka walisum qhananchatayna ukaqa akawraq pachan capitalapanapi Inglaterra uksanakansa ukatqa Europa toqinapi tatituna runaka qhananchaña cristiano eskiukanaka qalltanqa haniwa nayraqataqa Roma marcar puripenkanti pero panqa walipuniw munana saraña ukat Pabloqa Roma marcar sari ukatqa evangelio paqa qhananchay qalti taqpachi aka oraqpachanaw evangelio arunakaq wali ch'aqantawaye amuyataqa Pablos lurkas ukhamaqaya ani Pablo kanti solo que tatit Jesusa ukluraskana nayaqa muntua arunakarham hakaña pero ani ukakip lurañ puete tatit Jesucristoqa naman qhanakaski sistuqa nayaqa inaspant khasirakirista tatit Diosaqa trabajchiqhaya ukaqa tatit Jesusaqa hiwastaypen kaskiwa kunapa chaytaqa Pablo chachiqa romar purkiwkaqa ukatqa walipuniwa tatitun qallanajayupaqa unaqtasina ukana Dios pashpawa unaqtasina tatit Jesusaw luraskana ukaq walisuma muspkaña ch'amanirakipi nayaqa inasan walisumsa qhananchita arunaka inasan sumlit'ikste hani inas kun wal sumlurte pero ani ukhamakiti tatituwa Jesusawa luraski taqachiqansa unaqtasiski ch'amapampi hani hiwasaqa lurtante hanguchis tatit Jesusaw luraski watqani kunahan walt'aña sutkiti kunapachati ukariyawstanukaqa ukataw hiwasaqa hasilakiwa tatito Jesucristo manaka taypenqa irnaqaspaqa arunakspalayap Jeristam ch'amschurap harakiristam Dios Pabloqa sarawayanwa Diosan irpata Roma marcar uka kawkiri nabit sarapqa ñapakan ukaste anual t'añaru purirakina ukamatina yaqichiqa anual t'añarus purchiqa sasawpaq lup'ina kunapachatiqa wali thayanaka suqsata aksata sartana wali hanwalinakapi sartarakinaq sarañanaq Pabloqa ukata ukhama wahanwal t'añansaqpaq purinwa icha akan uñiqtani hiwasaq kunhamsa Pabloqa purinqa
Contigo salud tanja. Wal irnaqasktanqa. Arknaqaña uthiwa hiwasar arknaqireqa. Kunhan walt eñena casa. Qarqtaraktan. Chuymasaqa mayht'asi qamapi. Kunapa chiteqa qillqatanaqliyta nuqaqa. Tatitun ch'amapawa. Tatit Jesucristo unch'ukiski kunteqlu urtanuqqa. Uka maya utjaraki. Kunapa chite mayne hiwiqa. Tatit Jesucristoqa kiwiwa cruzana uka thupa qhispiyarakistu taqinero. Uka tatito hiwaslanteqa hiwawaychiqa. Uka supaya sara makat sasawasi. Uka cruzan hiwasaqa phoqataje wasasawpaqar suwayi. Tatit Jesusa uqatipt'awayaqa. Utjaraki umayaqa. Tatituna munañapaqa kunapa chitaq mayna haq'achisiqa Pastor Uksupar toqeqa asurakispawa amuyt'aptati wali ukaqa amuyt'añapi ukatqa awisaqa wali hatisq'aypt'ataktan ukhumatanpi awisqani luraynpitz nayu khamarakitanpi amuyatat hiwastakiqa ch'amjamawa per tatit Jesusataqa hanay ch'amakiti Tatit Jesusataj lurchiqa taqikunas wakt'akiwa. Acá Roma marcar sarcasaja apóstol Pablo ja. Jesusaja muniu y anaptaña. Ukwatja umanakas walipini umamatapinakas aksatuksut onuqtarakina. Ukwata Roma marcar puripja. Ukwatja ichu qalqatanja ukhamawiyatichistoja. Roma marcar purisaja. Evangelio ja Europa marcana canja cara purinti Corea marcarosa purtanera kipi acá evangelio ja kamawa kananchasiski apóstol Pablo ja kananchkanja ukapashpara ki wasa kananchas karaktanja evangelio arunaka Dios ja Ukatqa misión taipinwa irnaqraña qaltaskarakiqa trabajiskarakiwa. Aniu pastoranaku utqheti pesqatunka maran aynacharuqa. Paqalqtun marani kimsa qalqtun mayu kumanakaqiu pastoranakaqa. Kupanaka hiuhan ukhanakaqsti Estados Unidos en iglesia nakaja ch'amakt'aniwa. Hiwasa nakaja. Ukatqa misionero nakaja waltata puniu kitanja Estados Unidos marcaroja. Ichaja paqalqtunka iglesia nak ut'aytanja Estados Unidos marcanaja. Misionero nakaja amkitaska kiñaniwa. Panakaq waliyatixt'ata yawsañan haqinakawa. Hiwasaqa evangelioqa qhananchataspa anqaq markanayan ukmuntanaqa. Supayaqa hani ukmunkiti. Auka iglesianak t'unhay muntati hani puitkatati saptanakaqa. Supayaqa qama hiwasaqis t'añasaqa. Ani hupaqa atipkistaspati. Tatit Jesusau hiwas chikt'ataski aniupaq puetkaniti. Pastor Uksuparaqa chiqpachansa wali sumaluri evangelja qhananchispati kunha masakispa wali nayaqa munta aruna qhananchañqa. Uka chuymawa nan utji. Tatit Jesús pashpaqay irnaqaskchiqa. Markanagar purintaskeqa. Taqa markanakana. Eka Misión Buenas Nuevas. Upaq ut'away. Chiqa alimento qinakars kitaptan misionero naka.
Taqichi qanakaru. Wala misionero kaja walja markanakar purinta pjarakeja. Ukasti muskañera kiwa. Dios manqanja, Dios naira manqanja. Humana kanja hakawimaja. Humana kaj sapqañamawa Diosan kunti waqt'ayki uka taypin nayaja sapqañamawa. Ichurunja. Chiruq domingo hani pasir saraptate akani khat'ashiktaj. Humana kaja servicio ruq por t'aniptawa. Hani unayaja hutapqa mutapqa misit humana kaj purin t'aniptapi. Arunak ist'apta. Ukatqa misuwasaja palaki pasiwapta. Arunak khatsa Diosaja. Wali suma aski obranak luraski. Hiwastaki ch'amjamawa, Diosataki haniwa. Wali muskañawa, Diosaja, irnaqarntaski ukana kana. Latinoamérica uksatoqeros purt arake. Más sacerdoteja, cuatja situa ma coro irpanim, coro anakinem sasin. Coro graciaja, uka hausta, ukatja, Cuatro uñijasaja uka sacerdoteja. Cuaja kimsatunka minutanaka kantjana. Ukatnaro maituwa. Ukatja pas nayaja kimsatunka minutunaka hanancharakta arunaka ukatsti. Ukatja nayagor qontasta tatutun arunakapja. Jornalawa qananchtuksanqa. Hupanakasti huchat amp'achiasinqa katuqapjewa. Qhispiatawi qatasqapje. Ukata ma kartapayanina. Ukatqa ma coreano yanap t'esitayna kartanqa. Akanja wali sacerdotenaka utji sasin. Humasti huta mayampi sasin. Aruna qananchta mayampi sasin. Ukata unajwali kusitaw Latinoa América uksar sarawaitja. Ukatja pa waranqa haqinaka utantashta asipqatana. Hunapun kamachi pero kamanwa. Ukatja monjes judistas ukanakaja. Pastoranakas iglesianakas purintanipjana. Sacerdote nakasa. Ukatjana wali kusisitayat ukam uñjasaja. Ukarumaja. Ukatja 38,000 ukautantash esitana. Hani ukatantacha utaruq taqini mantañ pidip kataynati. Tatitun arunakapqa nayaqa uksana qananchayat huchat p'amp'achaysiña qhispiyasiña qhatapqam sasina. Upanakaq walichu imanakap ch'allaqtayasipqana. Campamento mundial tukt'ayqa Corea marcano kaja. Pastoranakaw irnaqasipkana. Hupanakar uñitukaja. Ukatjanayaq kumaraki wal kusista kumara ch'allaqtayasirakta. Kun hamsa wali ch'amanpi arunaka qananchasipki. Yawsaña hupanagan utkanja, wal haqinaka ukatuqapjanja. Ukaja sutini uksanja, utkiwa. Ukanti wayna nakaja, uksaru purinta phatayna. Upanakasti, yupaychañanaka tukasipkana. Decide nacional uksar purt apjañana isapjan waynanakaja. Ukata usarapje. Kotupanaka qanachepjana arunaka. Nanaka waynanaka aptua. Kore markat hutapta nanakaja. Akasuma yupaychawanaka. Qanachta añataki sasin. Churuq riyu hutani sasa usana. Ukatawa nanaka ukani qhatisipjayata
Ani una nakatuka kipkap kiristati re hutanya pachukha. Ukat walikini wasapkhano panaka. Ukat hiwasak ointe weñane ukat sarak chiñani sasin. Ukat organizador hutatana re yahani ponen kiti sasin. Manaka kanta imonaptatisas. Hisas apkhayat. Ukat kims kutimpi kantap hamsasawasan. Ukama maye paye kimsa nyatukur thano karu reih purini. Han kun sasaha kont asiwa koma kanshonana kant asip kakin koroha. Ukatha alawa uka graduation tukushe ukat reha sana. Ukatawa konak irtanip ham kun hamas kant apkhupanaksas. Ukat hutaphan kore markat hutapta sanwa. Ukat humanaka wali sumres kantap tajas nanakaja ukaru nanakaj lurap tja kantañer wali sumanaka nanakaj chamanchasiptas asina istapja pastora ja chaja yatjatapja kunapacha sutpachan pastora para iripanipja Hanjama kiwakta kaspati, kot aeroporturo na porta, ma ministro kangana. Humat pastor oksupar patati, sarañane. Ukat sala bipski ukarapurt aito. Ukat sarañane situa. Ukat na yaksarta. Haneo anja hachakiti pero ukat chikatar ukat taqineo hasta kam altata sarapja nayaja monarquía tu kam altaña ukat secretario ha haneo extranjero na caja ukam sarkaspati sasawasitu kunani yats nayaja naja evangelian yatska kunani sasawasaya Nayaja pusitung minuto nakawa, ukanja kananchiat arunakja. Kuna pachita arunakajñatu que hanukaja zeek situa pastor sasina. Mauk ampe kananchakismat arunakja sesawasitu. Ukatjana kimsatung minuto nakambe paljeska kiatu. Kuat zeeja. Kuat wal zeeja kusisina muspana. Ukampe kananchiska kita sanua. Ukatrap walja ora nakapini paltra. Upaja presiasin katokano. Ukatwali kusisitano. Kuna pachita ukamarkar wistat kut tukaja. Ukaja palashta ipinwa iglesia utkana ma pawaran kakanaka ukantantashta sipjana. Pawaran pastoranaka ukanikhatasina. Misión Buenas Nuevas ukaruji wasaja makatjañani sapjanwa. Taikapaj wali usutatainawa ukatawas Corea markarwa purianin. Ukatja paqalqtung asesoranaka hutapjana zeina taikapasti ukankarakinwa. Ukatja asesoranaka paqalqtung kaninwa. Ukatja nayeroj maitua ani hospitalanipti humaja durasmat ma hospitalja por favor sasawasito. Ukat ma qawruna karoja. Ukat nayaj sarwaita África markaro. Ma tawqutjana ma patung maranjam amuitja. Ukat humaj consuluraskta sasawhist. Ani consulurtisto. Nayaj doctoratua. Ukat samart askto qarqtua sasawasito. Ukat a ver, artichasa sawasista. Ukat sarapta sutini uksatoqenja. Nayaj ma doctor uskuma
humaqtaqikun waqt ayñamatakis reyru iripkatta aka markaroja hupaw hutani uka hospital lurkani ukaroja sasawsista uka palash daira qatana ma hospital lurañapataki uka doctoraja es ukopanja kuns walhupaja inaqt'anja cirujanata inawa Corea markaru purianta ukatja wali sumpin huparu yati chuyayatja entrenamiento luraskana pediatría uksatoqeta wawanakar qollañapataki de wali kusisitanwa kot hupaja palashutja wali sumapini katoqapjan hupaj kusisitanwa doctora nakarumaita waqt eñataki de wali kusisitanwa ukatja kuyakaja ukatja otoñonja sarawaniwa uka markanayaja nanakaja doctora nakaru hawsañmunapta kunapachite hupanaka usuntapja ukaja hani upanakaja yaqankaj markanaka nisuypuyadapkite usutanakaja ma hospital waqt ayñamatakiqa nanakaja yanapta asiñanza sanaqasikta uka markana kanaja kunapachite riq qhispiyasinkatuq yukaja paja a veces hani ixkatapkiti paja llakt'ata wikhatasi kunapachitejnayaj sarktukaja ukananaj ikta kotpal hayta arunakat qananchta nayahani unayaj wali askinaklurt ukham saymukti tatito hakkasaja irnaqiwa A veces cristiano no que hiwap kija asjara pjewa porque infierno rosarchi sapjara kipi. Huchana kasqart ampachewa estatitoja. Pastor nakaja iglesia kasja sapjeu panak huchara ratano asesina. Pajiwa iwa huchana kaslaika ukamagaya. Tatit Jesus sawa hiwa sampiskija. Hospital sutiniski uksan hawakt etaja utjaraki hospital asa ukaja ya inaugurata nepi uka hospitalaj África markanki doctora nakaja cuatro wali panakaja wali uk achanina kipi panakaja cobra pritainaj mana kampalt apjañanea doctora nakaj sarapjasma uksaroj chawaji khatapjasma ayu kamsayatneja zeja kotjayet naya hilirito paja sulka hilaja kaspas komape kotja wali kusisitawa nayaja como una wala altata usaraymunayatqa kutqani extranjerunakaq como sarap kasmati sasawsitana Zeygnay winkasaqa kusisinma kunapachete hupanaka unt'apkiyuqqa hupanaka katuqapqiw qhispiyassinqa
Ani hiwasanaka uks amuykayata anti ukhamaq lurasispa ukaqa. Ukatqa naqllempi unk'asiyata. Madre reina sino renta ikapaqa usutachinu kaqa. Panakaqa wali sumajanwa kont'atajanwa. Uka markanaqa utqarakipi tradiciones sapki ukaqa usus costumbrinakapaq qomarqama upanakaqa apnaqaña lurapaqana. Ukatawa presidentes wali sumanayanpiqa apasirakini. Ukatqa hiwasaqa ist'artanwa thakinaka hupanakampi palt'añataki. Hupanakaqa huchanak p'amp'achiyasisaqa ukatqa machi qaqinaka hupanakaq tukt'aqapqi. Kunapachitaq anqaq markanaka sarta hupanakam hikt'apta ukatqa palapta arunakatsa reunionanak turapta ukhama orapaq harakta allukapashparaki. Pablosti ukata hupaqa Roma marca saraymunanqa. Romanos capítulo 1 ukan parlarakiqa. Diosaqa trabajaña muni Roma marcana. Ukatawa humanak chiqt'atawa saraymunta Roma marcara arunaka qananchiñataq allukama sarahan Pabloqa. Ukatqa Roma marcaro sarankunahan waliqa qhiykaspas ukhama Roman ripaqa ukaqa oraqpachana apnaqirichinqa emperador ukhama satanwa. Ukata hupaqa saranwa Pabloqa Roma marcanqa emperador nayraqa tapar. Kunapachitaqa Roma marca karpurki ukaqa iktaptiwa qinakampi ukatqa tatit Jesús palañ qalltapqi ukaruwa hechos qillqataqa tukuyaraki. Ukata unaqtasi tatitun qallarakayupaq evangelioqa Roma marcanqa ukhana kana qanchasiskana Europa tuqinakan sukapashparaki. Aka uraqpachana evangelioqa purt'arakiqa. Uka uraqpachana munpachana qananchataw arunakaqa. Misionarinaqa sukapashpara kitaraktanqa. Ukatawal Dios pagartanqa tatituru. Haití uksanaqa ukmaraki. Corea markankirinakaqa gobiernoqa. Ukatnanakaqa wal Dios pagaraptqa. Gobiernoqa ukhamyanapta atapata. Qhispia siña puriñapataki. Chaqpachansa uka hanwalt'aña hach'amarkaruqa asqaraqaña hamapi purt'añaq. Ukaqa wali ch'amjamawa pero puripqhiwa. Evangeliosti purintiwa. Uka markanakaruqa purintiwa tatitun ch'amapaqa. Ukamawa arunak tuqiq paltanqa tatit Jesusqa wal irnaqi chuymasman qanqa cruzanupaq hiwaway hiwasanaklayku. Ukatqa hupaqa huchanak q'alp amp'ash t'uqaystu. Obraqa tukt'etawa. Perdona tajewa. Ukham arunakan qananchi. Hiwasaqa yawsayn tuqiqa taqikunasa lurasiwa. Nayaqa inas humana k'arista luntatastu adulterio lurtas abstinas. Humanaka huchanakamqa arsusipqataqa kuna suk'ampi askiqa. Mahuchat perdona mayi ukahani ukaruki tukuskiti. Tatitoqa cruzan hiwawayi. Taqasiña uhuchanaka taqasiña
hupaqa apasiwayi paq'alak tukhawayi amuyt aptati cruzana crucificataw hupaqa huchanakas apharwa pasawaywa poqata jewa sawayi kunsa konsumiwaypacha kunsa poqawaypacha aka ora qiruqa Diosaqa kitanitano mas apamunatiyoqapa hiwas ukaqkunar sutataynaqa huchanakas p'amp'achiri hutataynaqa ukaqa kuna t'aqisiñata hiwasar waqtik'istanaqa tatita Jesucristo hiwaslanti t'aqisiwayqi hichaqa taqi mayniwch'iqa aski haqinak aski justo haqinak tukt'aywayqistu hiwasaruqa kunhamas hiwasaqa justo upachiyatanaqa tatit Jesucristo q'ipqarawayqi hiwasan huchanakasqa cruzan hiwaway ukhawa hiwasaruqa q'al huchanakaqa p'amp'achiwayqistuqa amuyta aptati chayqa iglesia rewsanapqi upat huchanakataqa p'amp'achiyasip hani ukaq komakiti Diosaqa hani huchanakas p'amp'achaypit kaspanti si yoqapawa kitani ukatawa p'amp'achati kasiwata hani upaqa aynash t'awaykiti upasti atip t'awayi utatit Jesusoqa taqi huchanakasa upaqa p'amp'achiwayqi ukhan Biblian qillqatawa upanakaqa qawqanisa aka waraqatqa ukat sarakisa ukat si haq taqini hucha luratapa laykusti Diosampi hani ukatuqatapkit sarakisa ukampisa Diosaqa hupan hach'amunasiñapana ina ch'usatakwa katuqistu sipi Jesucristo toqwa hiwasanakaru qhispiyarakistu sarakipi humanakaqa aski justo haqinaka haptawa huchanakamaqa p'amp'achataqiwa humanaka q'uma haptawa tatit Jesucristo hiwawayki ukhaqa human huchanakam laykupa hiwawayi ukham qillqatanakan hiwasara yatish t'istu hinas hanwalinak lurawaykistaná tatit Jesusaqa q'alukanakqa q'umachiwayst hiwaslanti upaq t'aqisiwayi ukataw hiwasaqa hani huchanakaniqtanti hupaqa huchanakasa hariqataqtanuwa qumaqaya amén hiwasaqa ina ch'usataki upaqa q'umash t'awaystu hariq t'awaqstu Cristo toqi Jesucristo toqi qumaqaya Diosaq sistuwa aski justo aqeqtawa sistuwa uka Diosaqa hiwasaqa q'umachata aski haqina kaqtanuwa Diosatiq humaqa justo tawchistuqa ukhamawa inasi aqapanaka huchararaqta sipkakipi manakaqa aski justo haqeqaptawa sichistuqa ukar yawsapqañani ukar katuqapqañani tatit Jesusa wila puertawayi huchanakas layku ukampiwa hupaqa q'al q'umashtawayistu wasara sistuwa aski justo aqinaka haptawa sistuwa ina ch'usataka hiwasaruqa q'al q'umashtawayistuqa Jesucristo sutiparo qaqinakatakiw lurawayuqqa cruzana upaq ch'akkatawayi ch'akkatata uñkasiwayi tatit Jesucristo toqiwa hiwasaq huchaqa qhispiyatatanqa ukatawa aski justo haqeqtanqa hisa huchararayatanwa tatit Jesusampiqa nan huchaq layku hiwawayi ukatnayaqa q'umachata hiqhatasiwayqta Cuatía qhipanaka walish k'atuk t'asapi perdonetsa sapakutis maysipkiq Biblia qillqatanqa manakaqa q'umachita aski haqinaka haptawa sistuwa
Ani huchen ni hapta tani huchen cheta hap hata tesistuwa. Ani infierno roxar cañani tesapjewa. Yo saxistuwa collana tawa asesina. Tatito harakt estuwa. Ani unayaja unyihtante naira sampeja. Hiwasanakaja collana achtanwa tatit toque. Tatit Jesucristo klurawai. Upaja sistu aski justo akanaka haptawa sistuwa. Tatito naruna kapawa wale askeja ni wasan lupiwisas ne arusas walikiti. Mainek sañapawa tatit Jesucristo toqewana omachetaqta aski justo aqeqta sañapawa. Ukatupaq sistuwa manaka santo haptawa justo sistuwa tatit Jesusaja. Hiwasa hichuruna kanaja. Anual tañana kan hlura waitano. Wale anualina klura tatsa. Tatit Jesucristo wilapawa. Hiwasan huchanakas laiku hupaq hiwawai. Ukatja. Al huchanakasat hupaja pagawaje. Inachosatako hiwasaroja aski justo akanak tuktewa istoja. Ukamao tatitun lurawai monasiña pampi. Manakaja aski justo hakenaka haptawa qoma hapharaktawa. Ukatja awisaja nuwasa waitanwa kunahan walt'ayanakansa amuyunakasampi. Arunakan hasistuwa tatito sistuwa nuwasaro justo. Huchijaja pampachetaqtua. Tatit Jesusawu ila puerta wa ihwaslaiko. Dios pagara sistanwa. Ani unayaj uk'am huchanejti sañasawa. Tatito teknar sistoja aske aqeqtawa sistoja ukamawa. Tatito hiwasaroja aski justo aqeqtawa sistoja. Anualinax lurawaistan pe tatitoja taqe uka huchanako apaqawajestu. Cruzana apasewaje. Hareqa taqtanwa taqemense. Tatito Jesucristo ilapa uklurawaye. Hiwasaroja q'alaq omashtawayistu tatito saja. Tatito ilapampi hareqa taqtanwa. Supayaja salqipi abisaq wal haqinakaru. Taqe haqinakaru salqati qatasipqi. Watsasipka kiupanak huchararatan wasasina. Aniu na hucheni hapjesa. Iwasatej tatitun arunak variaw sañanu kaja. Arunakan sistu justo octausa, entonces ukariaw sañasa iwasaja. Kun hamsa iwasaja, sisna huchanikis sañasa qete. Tatitu tejiwasaro sistoja, askina qoyan haqeqtaw sistoja ukampunitano. Tatitu wasistu Bibliana ukama sistoja. Hiwasaja justificatanwa. Tatito que Cristo piwa hiwasak omaistata. Hiwasaja. Ukamawa amen. Hitiru sukseja. Taqe mainero sistoja. Wasaja inachestakwa justificata ahtanaja. Tatito toqerakiwa hiwasaja omaistata ahtanaja. Kota huchautkiri kuna hachirita, paljairita, huchanitwa sayatnayaj. Kota ukham
tatito Juan coleras pachaq ukhamsataq yuqajaq hiuchi hupanak lanteja ikwat huchanit sasipkakis pachaw. Kama tatitoja cruzana hiwawayi inach'isitaku hiwasaja katuqtanja qispiasinja. Cuando siteja wali hucharajam amuyestaja per tatito sistam huma justuta wasasina ukaro yawsañamaj tatituru yawsañamaj. Wali hucharara sipkamsaya tatitoja q'alq'umachiwa haptamja. Hani ukaja ma qawqata kikikita uka huchapa ampachataq wiñens wiñayapatakiw. Kuna pachitaq lupitan ukaja. Ukat hanawis amtapistanti huchanak lurawaykitan ukanakatja. Hariqata aqtanwa. Umasht'ata aski justo haqinakaqtanwa. Chiqansa justo haqinakaqtanwa. Como tatito saja Cristo Jesús toqewa hiwasaruja q'umasht'awa Cristo. Munathilatanaka. Aka hucharanakaja tatitoja q'alq'umasht'awa Cristo. Tatit Jesús kitanitaynaja hiwasanaklante. Cuatawsisto manakaja aski justo haqinakaja tawsasina. Tatituruwal hiwasaja hach'anchañasa lurawi pata. Cuando amuyatatja huchararaqtansa amuyatasaruja per tatituq sistuwa aski haqinakaja tawsasina. Cuatja qollanap tataqtanwa. Hariq t'ata qollan haqinakaqtanwa. Hani wasanakaja lup'iwinak sar yawsapqa ñaniti hanukuchasti aka qillqatanakaru yawsapqa ñani. Diosaq hiwaschik t'ata askiwa. Panja waqt'awi pasa walt'ataraki wastakiqa. Kunayman han wali lup'iwi sewt'asqpan. Tatit Jesús toqetqa sistu hiwasaruja manaka haraqata haptawasapqa sistuwa. Manakampiwa tatitoqa irnaqaski. Manakaruja yanap t'apqatamwa. Dios pagara.